بله ایوار باش سلام و رئیس سرنا بدن بیش تیوی سلام و رئیس دبیجم گلی گودوان تماشاوان عزیز و بخیر ورن سر چاوا ایشب روزا شبا یکشنبه بجن ایوارا یکشنبه از ایشه باوسوار پیشبری و من به دو حمیبان خوی هلبسپان را ماموسته جمال خنزور ماموسته سعدی اوسف که کو بخیر آتی سر چاوا شام نایشون خودش و راضی و سلام و همو تماشاوان ما که جمال خنزور هیا با وسیار از گلگی من دارم و هم کردم میوان خوندا ماموسته جمال بخیر آتی سر چاواتی نخیر دابه صاحبین اجی تا و برز سعدی یوسف برز سلامت کم سلام گنج بود تماشاوان انتای هیجاد شینن ام هیوی دارن ام برنامه کی باش ایواره کی خوش به در بس بکن هیوی دارم بله گل گودرمان عزیز میوانن هجا ام هیوی دارم اون هر کس جاره کی پاورا بکنم که خوش ببن ام دنگ وان شاعر خواه هلبسوان خواه ماموسته خواه هم بشینن گلک دبر دنیای جهان که سعدی اوسف قازاکستانی یعنی جی پر دنه هله کی دنه تبری برنامه بیه سلسله مثل چاوی من دوباره آتیه و لیلا چابرش و ساریا دلال جی بخیراتی هر دو کچ که می خوشک جی بخیراتی سر چابراتنن از و ما چی دکن و پروز کن بله ماموسته سعدی اوسف که خوب ناس کردن سعدی اوسف کیه هم تناس بکن سپاس دکن که واسار از سعدی اوسف اصل ما ام خوی وانه نه 1926 ساله ام ظلم و زلالت یا روما خاین ام هاتنا درکتنا ارمنستان دا نقشیوان پاش درباز بونه چون ارمنستان دا ورا ام چند سالا جینشون داتر 1937 ساله ستالین ام سرگونی لقازاقستان قرغستان ازبکستان کرنه از پاشی هم چند سال ورد جینه شونداتر هم وگریان چونه ارمنستان جاره کردن جوان شر ارمنیا و آذریا هم جاره کردن وگریان شونا سواوان شر ارمنیا و آذریا جاره کردن ما کجبر بون هاتن درکتن لقازاقستان اف 30 سالن قازاقستان دجینه بله سر چوا هر بجین اون ولات قزاقستان ولات سوویتنن هنیجی چند هنر رخ بردام دکن زمان خو و بزاروک خوجی ندای بکرنه او چند کردی هنیجی بردوام بله و صاحب ام پیروز دکن براستی بله ما مستجمالش خو نحوجیه استبدم ناس کرن و دنیا تناس که تجی کرتاسی بلکه کسی که نو هاتیه تجاره یک من تدبیرنه ده سعی توجی خوبه ناس کرنه برا او کسی ده ناس ناقش برا تناس بکن کلم کرد بله اجی سلاو رزی خوش بو همو تماشاوانان و جبوتا و هیجا سعدی پیشکش دکم جمال خنزور از هرما سرحدی باکوری کردستانی باجار موشی نافچه گمگمی گند خنزوری اسکی 22 ساله جی از اروپای لبرن دجیم
جبر که من از جاره که دو جار سه جاره سرگون استانبول بوم جور چون چند سال ازمیر سکنیم و لوجی مفرست ندی مجبور من اوجا رویان هاتن لاوروپای درکتن باورم ابجار داویه به و ام بیشن اگر وگر که به وگر ولات خواه نزانم اگر اروپایی جی سرگون سر هیوی بکن سر ستیر که بکنه وش تشته گیدنیه جاره گیدن سلاو رز بود و همو تماشاوانه ولی مامۆستا هەمیش سپاس دکەنش بۆیەوە هەردوو مامۆستای هێجا قەدرشیناس جارێکی دنجا بێژم و بخێراتی سەر سەراسە چاواتیە بەرنامە دەمبێش تیوی ماڵەوەی بەلێ یەکێکی سعدی یوسف ئەم بە هەلبەستێکی تە دەست بە وەشانە خۆ بکەن یەکجتە یەکێکی مامۆستا جەماڵ ئەمێ دۆر بدن و هەر جارێ یەک بێژن کەلەم کرد تا بێ ئەم هەردوو خۆشکی خۆشیش بیر ناکەن ليلى وآسيا جي امبير ناكن بله فرمو سپاس دکم من هلبستک ج شر 14 ساله کو او شر کو او که بوبو ل عراق ل شنغال او ظلم و زلالتا کو بو من جویا هلبستک نویسی بو از ویات خازم پیشکشی گلی خون بکم كلام كده ای ولات کالو باوا پرچه کرن به چار ناوا بوی انداوی نوی آوا دجمن آوی تواگاوا ناسکنه دجمن ما بلاد که ولات ما دادگرین جدین ما ویراند که هبونا ما دست شودیش قلمه بحسینم دنیا عامه شنگال کرن گولا خونه جاوی بدن کرده دنه کردنو یک بن به رابن دست ها بگرن هونتا رابن نین خپاندن بدین خون ورشینن دیروکا خون از دی کرمان سوران گوران اوگش کردن ایلین گران جهه بونش مالین کردان هبیت همه برات یوان ملت یک مهر چاران دین جدای دست دجمنان آوی متن شکانی که ده خونامش تاماره که هم کتن دست نیار هم کرن پزا گراخار دجمن میچ خاص خدار نادن مجال بکن هوار او نان هرن کالو پیرا ورد کجن باو برا خورا دوین هنه جیرا بوی بفروشن پره میرا دل شنگال بکل برین دانین عرض سری برین روحش بدن او چافرین زندان خود نای کرین سروکی مکرن زندان گرتی کل اوان بردان ولات مدکن تالان وی بیر نچ 1000 سالان ایدی بس شنگال کوبان بقرنا و مدان قربان شیخ سعید لگلی زیلان حلبچا مکرن ویران شارکن سرحدین ایوبی جپرسکن کینگ تراوی حیا کینگ ها بیکاروی دل بنی خلیاس خاروی خوی ها و لیم زکه دجمن مت خزاکه تخایی کر اوادینا سرمدانی اواشینا لبن روشنگاله او دیرو که همجی کاله عمری و 5000 ساله جده ظلمه او دناله و رابون پیشمرگی ما مقصود برزانی که که ما بکی که یه پا گبره ما آزاد کن ولات ما کرد کتن شر گران دست برندن هاتی دوران حیفا ما 1000 سالان منبستین کره کردان هر بجي سعادة خوش به هر بجي هر هبی سپاس بو هر بس شروعی نابه اش خو هاتش فکریه هم شروعیه هم جی راستی کی هذه زمان بله کی جمال کرم که کال سر به هلبست تا که سعدی تجی هلبست کی بخونه بله سپاس و گولا علمیه بگین هبدو سپاس براستی خازی در فتح بانا خازی شرط و مرج مل جیبانا مقل سر برینا و کلا و ایشا و خما هلبست ننویسیا لی ام چه بکن برا دجمنه ما شرم بکن ام نچارن کو لسری هر پیوکی سری ظلموان بدن ظلموان بین الزمان یعنی مجید خواستم وک گلیدن وک نتویدن هلبست عشقی و اوینه و دارا و خوازای و چویکا و نوارو که هلبست مسئله هفته هشته تب اف بونا لی مخابن ام ملتا که بندستن من ده هلبستا که خواه کرتا گوتیه مگوتیه ای شف جنای حکیمو جبرکو از دقنجی که دل خدا ایدی بومه آلکولی که خمان ام ملتا که بندستن نوارو که هلبست باجی بكل خما داغرتينه اجا اجي
هجا سعدی هلبستانی زمان هلبستانی گلکی خوش بو گلکی نوارک تجی بو جورای هلبست تجی هنزانن هلبست کلاسیک یعنی آب کافیه و سربست هیا میشه حتی سال 2000 فلان من هلبست گرانیا من سر هلبست کافیه بو ای به نمیجن داویه وان وکه لیج 2000 شداتر مهنک گرانیا خدا سر هلبست سربست بیجن هلبست نوجان اما اینا هلبست کلاسیک شی ای نوجان جمعی بواره پروا بکر از سر هلبست از ورم و هلبست نوجان از جتا و جوا و تماشامان را پیشکش بکم گرم که از ورم لپشتیا این چیروکان سوارم لجانی تور خشیمیا خود بزینم پشتی هلبرینا بیدران دبر اورین تای رمین را دبورم جبو بالی بکشینم دمازا تا دلی تدا خداوین بر بازاره راد هیلم شونی که کچین هریشو او بترا جونی که دان لبادکم تنه بترا بچنجوله که گناه خود وشینم د تاریتی بانان دا عورم بمروز د جنم تنه بترار یوم د شبرین کاد زیدا سترکان دیاری تدکم تنه یکی هل بجره او بحبینه یا کو ام پیوا گریدای او نتدا از ورم د دمک به کیسته ببم شواله پز پاییزه د پیلا واتا دا شیر تال وخم کل بر دل منج شربکا حجی پیروستره از ورم پرسا تبکم جی کچک شرموک لسر کانیا کبره راش کجارنان دمچقا وک دل من بر خود دل هم بر هاوین قملاندی بقاصدیا خوشکا خواه بسته کلا سبحانی جبو تبریکم لبندا شو نیرکا تبم لخرابه کوشکا کالکی خودا هیوی جبجیتی دور بکولم از ورم دبکو تنلور بی ورزی و تنبل پرچم دایکا تا گنم نششته به دانوجی نکلانده به دبکو یکی دن جنزانی هم سود ورگرته به بالا تا کشانده به ده چیروک یکی دن ده لپش چیا یکی دن چار فیستانی جدا رنگ لبجنا تکره به کوفیا تا نا هستوی تا خار کره به از ورم ببم میوان این خون انتا وکه پارسک یک پاری یکوین جدل تا پاری کری بخوازم ده بخت تا دامنه ده نده که تجبیر نبی نده که هیوی من و نمرن نده که ازورم و نچم بله هل بست بوی آوائی گله سپاس دکم ساعتا گله خوش گذربان بخیر. عزیز تلابورز جوال جاره کی دنه ساعت من گرک دوباره سپاس. تسترا سرچبا هاتنن کرم اخورا پاورا بیکن لی از دقازم برده تشته که بیجم گله گذربان عزیز هجا نه هلبستوان هلبست دنگ بیجیج هلبست تین eğer deng bêj helbesta çênekê nikar bibe deng bêj. Deng bêj bi gotina neyne ber hevdû ne afirîne dikin di afirîne dikin helbest piştî wî dikin kilam bi dengbêjî dibêje. Niha em jî du heb şahîrin û helbestvanin evana hem dengbêjin, hunermendin hemî tiştî van kesê ku hunerê helbesta û şairî dike em dengbêjî dikare di vir da bibînin bi rastî mirov dengbêjî dikare di vir da bibînin xwediyê hunerekî gelek mezin e ji ber wê dema ku kilam dibêjin gelek temaşevan çê dibe lê me va ceribandiye bi salayê me ceribandiye dema ku em helbestekî dide xwandinê godervan û temaşevan kê me xemnîne qet xemnîne ji bo me qalîte girîng e qalîte girîng e qalîta ku em diweşînin ew kesê ku em digirin bername ji me ra dîroka me bi deftên ziman ew ji bo me herî qalîta baş ew e girîngiya mezin ew e qerebelixa herî pir ew e cemin dibe em hişmara pir zêde mesela bo me girîng nene em dibêjin
برا 8 کس بجی 100 کس بجی 1000 کس بجی ام گوی خو بده باش کودار بکن مامۆستا هەلبەستە خونە چ دەبێژە کا ئیجا دەمبێژێک و کلامە دەبێژە وان کلامێ وانج گۆدار بکە من کودا دەبینن دو هەلبەستێکێکی جەمال دووردا دەبینە وان دووردا دەبینە تەبلە هەب دەبە ئەینی یەک گوتنن ئەینی چ دەبێژە بەلێ کێکێ سعدی لەبەر گوتنێکی بێژم کەرم کرد بەڕاستی بنگەها دەنگبێژیشی هەلبەستە هەگەر هەلبەست نەبە دەنگبێژ نکارە کلامە بێژە زانی yani ew kilamê ku tê gotinê dema tu li ber çavên xwe digirî navera jî helbest e zanî ew kesê ku dengbêjî kirine bi sedan sal hatine vê dera kesê ku ewan kilama çêkirine di heman demê da helbestvanin jî zanî ew helbest dengekî wek em bêjin xêliyekî yavtine ser wî helbestê meqamekî dane ser awazekî dane ser Hûne helbest ji ber wî giringiya helbesta di civakan da gelek heye. û dîsa di civakan da helbestvana pêşengiya dozê kirine. Na em bêjin em awa ji Ehmedê Xanî bigirin heta werin em bêjin Feqî Teyran û Melayê Cizîrî û Cigerxwîn û Hêmin û em dema vana ew ve dikin em dinêrin di binê sîwanga helbestvaniyê de tekoşî pêş dixistine. Ji xortara gotine rabin, ji ciwanara gotine rabin, ji gelek gotine rabin, zulm û zora em bêjin dagirkeran anîne ziman. Helbestvan hemen demê da dîsa dibe siyasetmedar jî. Bi naverokên helbestê xwe civaka xwe li piya dihêle. Civaka xwe nahêle ku civak xewre here. Rola helbestvanî ji ber wî jî giring e çata destpêkê de got ez hêvîdarim gelê me guhê xwe bidin helbesta hinekî bi helbesta em bêjin hestê xwe li piya bêrin belê kerem kin مامۆستا ji xwe diyar e em bêjin Ehmedê Xanê helbestvan û dengbêj Feqî Teyra helbestvan û dengbêj Cigerxwîn helbestvan û dengbêj yani Şêx Saîd bi xwe jî hem helbestvan bûye hem îlimdar bûye gotiye Xalid Begê Cibilî helbestî wî bi hezara heseda helbestî wî heye helbestî wî heye xwendî anî ziman û weşandiye pê şoreş tevgera şoreşê kiriye yani gelek bi hezara kesê were hene bi hezara kesê were yî bi hezara helbestê Mele Mustefa Barzanî rehmetî heye yani bi her kesî heye yani vana ji xwe diyar in keke sadîkat çi dibêje kerim kir kiram ser wî çi tu qas tê bijim Kekê Cemal gelek rast got heya ku helbest nayê çêkirinê helbest nayê çêkirinê kilam nayê gotinê yek jî îro ku ji çi ku dilê merva dertê ewa dibe helbest û dibe kilam da Belê keke Sadî keke Cemal Mele Bedrettin canıma tiştekî nivîsî li ser ekran dibêje helbestvan ne dengbêjin helbestvan ne dengbêjin dibêje helbestvan dibe dengbêjî ne dengbêjin helbest dibin dengbêj helbest dibe kilam û dengbêjî dike kilam din ziman naveroka kilamê bi xwe helbest e naveroka kilamê helbest e ger helbest tune be dengbêjî tune yani em dikarin wisa bêjin eger tu peyvekî mesela bêjin helbestekî tune be tu nikarî meqamekî xweş bavê jî ser me goya wek xêlîkî tu bavê ser ûja ew dengbêjê ku dengxweş di heman demê de eger gotin jî yê wî be di heman demê de helbestvar e jî ji ber çi em dibêjin herkes nabe dengbêj herkes kare bibe stranbêj herkes kare bibe temûrvan herkes ji ber ku dibistana ku tu tê de bibî dengbêj tune dibistana ku tu tê de bibî helbestvan tune ruhê helbestvaniyê ruhê dengbêjiyê ruhekî cuda ye zangehekî heye ku tu tê her tê kêvî tê de bibî helbestvan tune zangehekî heye ku tu her tê de bibî ancak tu dikarî em bêjin nota hî bibî îja dengbêjiya Kurda jî
جیه که خواهی تایبتی هید یعنی دو دنیای دا دنگ بیجی همه تری دو کرده دا مایه وکی ده موزیسیانی آدن تشتا کدنه راک هیا پوپ هیا نزانم چه هیا و چه هیا لی دنگ بیجی هم بیجن او کسی که دنگ بیجی کرنه ده همان دمه دا هلبسواری جی کرنه اجباری سیدا باش کتیه yani helbesvan hewca ne ku bêje beyaz deng bêjim lê ew kesê ku dengbêjî kiriye gotin bixwe nivîsiye dikare bêje ez helbesvanim jî bisa بله ساعت خوش بم کانه لیلا و آسیا دلال کانوش مرا چطور بجه کاچته کن بجه هایی کرم که یه البته خب پیشی بیجه یکی تو بیجه او لیلا چاوراش لیلا رسلان برا هلبسته که خون بیجه پیشکشی گلی خون بکه ملت خون بکه باشی جمعه گهداری آسیایی بکن کرم که لیلا چابرش بیجه از چهرهشم لیلا رسلان نپجوکم بای کردستان تموتینم لسر زمان او بریندار بای ما کردان جبانت دوه مزن نونزانن از ملتازن از اولاد جگر خوینم خواهد فقید ایراد بینم برینه کردان نکویانه اب دردکی مای بدرمانه جیه من نه ارنه اسمانه چونکو آخا ماه بندستانه کردستان خو او جنته جاولاده بیمنته ین وکمن لناکن خیانته ریل دجمن دکن حسراته منه لمیدانه واکوانن اوانن دنه کردستان دوم شروان کو کردستان آزاکم جبن دستان آی افرم شتره آی افرم هر بجی سپاس لیلا چابرش گلک سپاس به هر ابی aferin Leyla بجی بله کاسی هم تا گودر بکنی جایی کجیته کان تو بیجه Ayşe davul tu çevreyşi sureti sovda mengeşi novo голову demeyşi bedeyoyi tüleşeşi Ayşe davul çok şirini boy Kurdistan dilberin le düşman ehkir kirini hayat kim gever bimini Ayşe qiza ve zamanı kalan distar ve helani جکازه بیکر آخینی اخوالات بندستانی درمان من اخوالات خون برفکم بکم قواد روی خون بوی ملت بکم خبات روحی خونجی بدم خلات آسیا قرنا بیسیکانه چما کردم خبدمانه اخوالات بندستانه اخوالات بندوانه چوی سروکی مریاوانه وید اون هر هبن هر ابی بجین که باب سوال وجیانه که لیلا خوش بیاز هلبستا خونه جی دنی جی بیجم برا وانا هرن ام خبردانا خون اک بکن باشه بله کرم که خندوان لیلا رسلان خوشکا اسلام احمد عمران دیگولی سرخطی روشان احمد سدی باف کلیوان لیلا چابرا شابرت زانه زا شرین دلوانه وکلیر کسر چیانه چو برف بلاکیانه او هوریه آچه بلک یه خواهانه نها گله صورت سورا دیم بخاله داین خدای منی کاله دویم به حزب و مزن جبه زومم خالص بن کرد کوهانه تیری باسم امازای خون دخواز ام چه دخوازن؟ ام دخوازن آزای خون آزایا خون دخوازن ام کردستان خون دخوازن وای هر هبن شعبی و ماچید کم هون هر هبن آسیا دخواست کنی بوان بابا سوال خلام ایوانه تینه دسته وادا خدا بده خدا آدم چی صاحبه ما مستعد جمال پرسه کشته پرسیه حوالا که پرسه کشته پرسیه محمد یلماز برز محمد یلماز پرسه کی پرسیه گوتیه سلام ورز دخوازم پرسه کشکه که جمال بپرسم جدایتا چیرو کو هلبستا چیه گلو یا چیروک ام بجن اودای گنده جار هبو 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت حتی درنگه شوید هاتن گوتن دی چیروک دا جی آهنگ هیا آهنگ کی ام بجن بخواد بکار به او کسی کلی گودارید که بکشی نخواه
برێرە لە گوندان دەمان بێژن پێدا حەسیان چیرۆک بێژێکی ناودار ji gundekî din hatine wî gundê hema zû bi zû alifê dewarê xwe pezê xwe çê heba dikirin hundir xebatê xwe temam dikirin çoyê xwe digirtin û berê xwe dan wî malbata mala ku çîrokbêj hatiye wê derê ya di çîrokê da jî lehengî heye yani em bêjin di çîrokê da zulm heye lehengî heye em bêjin mazlûmî heye di hemû beşan da zarok guhdarî dibin bi gor wî zarok ruhekî ew ê di xwe da divînin ruhekî serhildaniyê di xwe da mezin dikin mînak ez bêjim yani di çîrokekî da dibêje dibe Mîrze dibe kurê paşê ê piçûk bû sê kurê wî hebûne baxçeyek bavî wî hebûne baxçe eşk bûye bavê wan miriye ji zarokê xwe re gotiye kurê min deme baxçeyê min heşk bû gera hûn herin nizanim pişt filan çiyê li wir bilbila hezarî heye li ber serê xezalê lê ew jî tenê rêkî heye di wê rê de gelekî zehmetî alozî heye hûn pêwîst e yek tê kevin wê rê di wê rê da wî bilbilê bînin nav baxçeyê min bira baxçe heş nebe ja zarokê lê godarî dikirin mesela em bêjin xwe dikir şûna Mîrze diçû diket rê birayê wî yek diçû rêyekî ê dinê diçû rêyek didin ê yani wisa Mîrze jî diçû rêya hat û nehatê yan wê vegere yan wê venegere ya di wê rê da diçûn pêşberê devê sor şer dikir ji wir derbas dibû devê reş devê spî zalim derbas dibû ser qît û kelem û derya û behra re derbas dibû li ber serê xezalê bilbil darî nav baxçê bavê xwe û baxçe pêda eşîn dibû ya zarok xwe di çîrokan da dikir şûna wî lehengê ku li welatê xwe li gundê xwe bajarê xwe navçeya xwe li xwe xwedî derkeve zarok bi çîrokê bi rihekî lehengî mezin dibû ew jî wek helbestê ku em bêjin çawa rihê em bêjin evînî û hezkirînî û tegoşînê dide me ew jî beşekî wî ye cuda ye ji ber wî bê çîrok jî nabe û li aliyê din hin çîrokê mesela em bêjin Almanan da ew çîrokê fabil bi xêra çîrokên fabil zimanê xwe derxistin holê îja çîrokê fabil jî mirov dikare wek helbesta wek ahengekî bidê û wekî bi helbestî bi zaroka bide zanîn ku zarok jî bi rihê helbestê tê bigêje ew beşekî cuda ye helbest beşekî cuda ye lê her du jî beşên çand û hunera zimanê Kurdî ne ji bo pêşketina ziman ji bo pêşketina çandê stran çîrok helbest em bêjin fabil kurteçîrok pêkenok evana gişt xalê wêjeyê ne xalê wêjeya zimanin ez karim ewa bersî bidim Mamosta pirsekî din heye bi rê sebrî agirî gotiye deng û dilê we xweş be helbest û awaz yani wek şîrove gotiye pirsinin de şîrove ye gelek spas malawiya babe dengê dengbêja dibe yani gotiye helbest û awaz bi dengê dengbêja dibe kilam û her wisa helbestwaniya bi awazê dibe dengbêjî belê gelek Spas spas bo Belê. peyama kek sebrî bi rastî deng yani dengbêjî ne tenê denge jî ahengek ye mesela em bêjin îro min kilamekî godarî kir bi rastî ahengekî wisa bi ahengekî wisa haniye ziman xemilan diye him naveroka wî peyamekî baş dide û hemû jî ew dengê ew xêliya ku dibêjin avtire ser wî helbestê bawakî baş bawakî ku mirov bikare bi xweşeyî temaşe bike godarî bike ya wê haniye ziman carekî din spas ji bo wî jî mala wî ya babe belê mamosta goya herkes kara strana bêje lê herkes nikare bedeng bêje herkes kara strana bêje lê herkes nikare bêje ez helbestvanim ez nizanim çi me bu cardin me got ew kesê ku helbesta çêkirin bi dengê xwetînin zaman di heman demê de helbest nivîsîne û helbestvanin jî dema te got dengbêj ew helbestvanî û meqam dikeve nav hev dibe stran dibe kilam tê pêşberê me kakeke sadê em ê helbestekî ji te bigirin kerim ke بله من دخواست
ایروژ ما هلبستا گوت ji zimanê Kurdî bavê min jî helbestvan bû. Bavê min wî feqî ev dile ciwan çû ser dilovaniya xwe da 58 salî bû, çû bû 59 saliya xwe da çû ser dilovaniya xwe kitêva xwe nedît, gelekî merîkî dîrokzan bû, gelekî dîrokzan bû. Kurdistan nedîtî her kevir koçikê wî ya her kaniyê wî ya her dera wî ya naz dikir. Ji bo wê jî helbest nivîsî bûn ji wê pirtûka zimanê Kurdî ez dixwazim helbesteka wî ya pêşkêşî meletê xwe bikim, gelê xwe bikim. Kerem. Kerem. Spas dikim. Kilam û miqam ser miryan saxan hey her şaxan. Yên bona şînê, yên bona evîniyê, yên şoreşvaniyê, kilamê siyara, bona diyara, bona govendê, bona dîlanê, jivan çendekan bidim ser zaran. Evan tewan gel bitestiran. Gulê gulheyran, dotman berîvan, hey hewar berrî, ha midî bana, her sê şivana, sincoyê te'lo, kilama xalo, kilama xalo, ya borelanê, la midêranê, bavê Fexriya, sêva Hacıya, ya Elî Xarziya, Dewrêşê Evdî, Laokê Êzdî, Seîd Xanê Ker, ez çûme Gerger, Hesenîkê Asê, ya Hamê Musê, ez çûme Mûşê, hema wê tûşê, kilama Şêxmûs, ez çûme Xenûs, li Xozan daxê, Dotmama axê, ya girî daxê, Metê Weysalê, Xezala Palê, bi nefşîna narîn, kebeza xarîn, tim xunûz xweş e, boy wegeş e, bî gol dî berda, ha berde, boy dijmin derde. Eqas Muxtar dî, zimanê Kurdî. سعد خوش بابت رحمت کردی نوسا بله bavê min 58 saliya xwe da çû ser dilovaniya xwe da. خدا حضر رحمت خالی بکه Helbesteka ew jî hûn ê spas dikin, hûn ê biborîn, ez helbesteka wî jî hê destê me daye pirtûka wî ya. Ez wê jî bêjim heye, wext heye ez bêjim helbestekê jî jê. کرم که Bele Kerem. وقتی ته Dastan, birêz xwendevan, bivin guhdarvan, berî hemûyan, qal bikib jiwan, gelê dîrokzan, gij bêtir ozan, ew kirin dastan, mînanî kilaman ew destran, pêsîn Şêx Senan, gawa bedewe, şêx yekî tewe, memê û eyşê bilintên kevşê, memê û zînê bûn rewşa dinê, çakar û kilik, paşê bûn şepûk, Leylê û Mecnûn bi dil bûn argûn, Ferhad û Şirîn her du jî mîr bûn, bi ra tevdîr bûn. O Hamê Musê, boy nav namûsê, şîrdarê asê, kela dimdimê, dîroka temê, xecê siyabend, giridan peyvend, dastanên çendî çend, di boy me adî zimanê Kurdî. Saat xweş e. Mamoste gela dimdimê ki derê dimdim? Gela dimdimê divê. Mamoste Cemal. که Gela dimdimê ki derê? Gela dimdimê. از هیلا جغرافیا دا او من زیاده تنه Belê. Gelek dereler derbaz dibe. Yani gelek helbest ala dimdim. جغرافیا دا نزنم yani Dimdim derbaz dibe. Dikrama da derbaz dibe. Di mukabil mij rastî ser lêkolê nekiriye. Dimdim kişan herêmê. Mamoste Cemal ji te helbestekî hatî xwastinê helbesta koçertiyê. Kilam helbest kitê wisa heye? کوشفرتی نزنم از کو ما یک خوان از ورم ما خواندم نزنم او بو بلکه او به Helbestekî نه البته koçertî. کو A koçertî. از البته کی نزنم ناوی Belê bira seras البته کی navê helbestê binê bîra xwe bira bêjim. از اینها ورا البته کو دیسا پرتوکا منا به ناو آواز کی دا هاتیه چاپ کرنه 2004 وردا وره جراشاییک بربراشاییک ریوی مبیته سیوی ملکشتیه همو ریویان جیه خواه گرتن از مام لپیا لبر جاغان
قيرينا قاقلبازان تاعنا لمن دا بربسوتا قلنگان و قازان سترانا پیراجنا کرد شافه کنامه دنویسان بجاریان ماران ددا سر پر و باز که تیاران دشان جحسکریک خوره وره برنامه وها خونک جشوان ماچک جلیوان داور بن دل خاصی وره جبایک بیناو گلی دارا من بحجینه جهل بستک هوزانان با آواز حسین اورگنوسی سترانک شران لسر مالا سیدو چو ادنقشان بجنا خالد بگی جبری کوستک ساعتا زیرین سه ریز و چار جرگه لسر پشتا سوربوز لگمگما ویران وکه جاران لعودین جمجمی بخمو خیالان لوی بکسیه بقرپینا چاوک جعالیه ماله من بروینه جشفرشیان ورج حمو آلیان وک دف دوریشان لسر تلیان من نرقصینه لباجارك نناس عجبن گران شاه دنگ بیجان دنگ بیج شاکرو بمن نددیتن لدرك بيكايس لباجار إزمير تزبيا خال بادكر لشونا سلاواتان خزاني و بيواريا ما بشعبين هسر درنتران آگرك لهناوان بأوينك يكور نجم دور في ستراناوي بمن ندا قوتن ورا قازا من ورا شيرينا من ورا ملهمة كوا لسر برينا من ورا اف چه قدر لپیمه دگره ورا بشرمم بیتا دجمدم بوی شواتی مه تیرمه پیل بسر منده از بسر خدا دکلم جدست بشرمان امان و صد امان چند پایزان پل خواه بسر مده وشان ورا جروجک بهار کلک جاداره آج بده لبخچه بکسیا من لشونا شالول سرجکری دنگ چویکک جسفدر جیرانک بسج بو من ورا بایک جبای گلو جدل دنگ بیج رسو جسر بسکن حنکری بوشین سر خیال من لبه کشتیه حمور ره بربرشاییه بر من بربته حیا من نجمن بالا رویان سر من ببورینک بلند لرشاییک نیوی وی باجاره بدهان ری نناس دگرم لریک جبو توری گله سپاس دکم مامۆستا گله سپاس مامۆستا دبێژە کەلا دمدمێ لە باژارێ ئورمیەیە کەلا دمدمێ لەوێ هەرەیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەیە یەک هەواڵێکی me محمد خالد حتەمی دەبێژە لە ئورمیەیە هەواڵێ مەیەکی me دنجی دەبێژە عەبدوڵڵا پەلیوانجی دەبێژە لە خۆیە بەڵێ ساعتێ بە خۆش بە هەواڵ ليه لكولاري بيجي او كلا كرداي بله باش اسبوع بعد بيا وان جالك سباس مرگواره که بدتین جانماجی دبیجه کلا دمدمه مرگواره مرگوار باجاره کی کردستان ایرانیه بو سه باجار کلا دمدمه برن سه باجاره یک خوی دبی یک اورمه دبیجه یک جی مرگواره دبیجه دچار نگوت کداری دبی اوزانه لآخر ولا تنادل آخر کردستان للرجلات كردستان رجلات لی جدا بلکه نافچه وان نزدیکی هستن دور دارم بچن حوالی کو آگاهی دانشی دبر کو نزدیکی هستن ناو بیا وای بیست بن سپاس شو آگاهداری وان صاحب ولی ما مستر سعدی کار کردیم دوی نامبری دا سلامش بو سیدا جی هم هلبستانه هم بچن دنگ بیجه هم پولیتیکوانه سیاستمداره بله ام خیراتنا ویدی که سراسر چاباتیه
خیراتنا إذا همو اوالا همو تماشاوانا كان دکن خيراتنا الا حمى وانا ولا كنتم خيراتنا سرسرا سرچاواتنا ماموستا بدرتين جي قال لك وقت شو بقري دمبش تبي وخبط كره دمبش تبي بو كار كريه ام كدار سپاستكم ل من وين روجه تشتكي قود طيبتي كذا متى كنت او شكر براستي وجه تنه نه کار ام بجن کسی کو شخورا دبی از رونک بیرم روشن بیرم وجه ده همان دم دا دوده گنده دا هیا پیوست مروف دست خوابا و جوی چکمجه جه درخینه وجه لگنده که داره ام بجن کرد لید جین لکلک اوده بر دیواران او پیکنوک و حنک و ام بجن داین و سندن نوبره گله دور دا چکمجه که پیوست ام دست خوابا و جور بکشیدن بنره من مناکه که دا نظام دما چند ساعته چخواسته از جور نزانم از نخوازم با خفتن جی برنامه او ببه دم ماموستا چخواسته كلام كان قريب انا كي كوميسار هبك بهالبسطه مرن اره يعني از مثلا از بیاره که بیجم دبر دا هم هلبست هیا هم چیروک هیا هم پیکنوک هیا هم رخنداری هیا سیدا لوره گوداری دکی از بارم با ما دنگ مته نه نزانم بله دنگ باشه کلام کن لبا ما کسا که بو ناوی خلیل ناوی خانماوی زلفی بو جا به ناوی جنا خواه داته و کرنی جرات گوتن خلیل زلفی یا کامل هم و کامل جی دره دا یعنی قرای اولود بیجن دور دا خبتی بو تقاوت بو امکلی بو و اکثرش خواه کار دکر ترکه کیوی هبو تفشی ویتی دا بو کاکوچی ویتی دا بو بزباری ویتی دا بو تعمیرات دکر خرجدق خواه درد خست کامل جی لگمگم رو دلی لپر گمگمه لی مروف نکاره بیجه کامل باجاریه آن گندیه آن نافچهیه مروف نکاره ناوکی لی بکه تو به باجاریه شکل باجاریه لسر تنه یعنی هم بیجه روشا باجاریه سر تنه تو به گندیه اوجی تنه کامل چارشی دوینه دبی کامل جان چاتیا مقل بیاج کرم خواره وره تعمیر بکه کامل جی ترکی خادگره تره که باخچی یه سوراوی دنره چاتی دیوی یک تنه گولگ لالیکیه کار لالیکیه برخ لالیکیه هندر ماده دا چند ددن میشو مولا دور لکامل گرتنه دبی کامل دبی خلیل تاگو چاتی قلبیه مولا تره چاتی کمپلتنه از بی ترکی ها چاوی چاتی تعمیر بکن نیسه کامل جی خلیل رونشتیه دستمش دگره خانمه اوش وداته زلفش وداته کامل پیدا دزمش دگره و پیدا جی داخبه نگی خانمه وی دشقته که نا پیسیا کاری و برخی و چیه لعردت که لعردت که نکی شند که راز به سرخواه خلیل جراد بجه دبی زلف الوی دنیا هفته حواریات ددن من تجي دبي سرتاجي حوريه توي بفياواي ببي سرتاجي حوريه زلفيجي شان كريا خليل كاميرا كي خستيات دبي خدي قبول نكد دبي مالا بابا خدا كعيله مالا ابراهيم باشا ملي هشيم بوز بول كري نظام سرير رشمه وفلان وبيفان وبيشات ترش وطالانا ودريشت كه خلیل دبینا ایش خراب کیا نکاره خوش دست خلاص کرد بیش حالا بسکنه یا دبی خواهد تلوی دنیای بدو که رند که او چپلات دست سر سوکی حشا بابرد که و دبی زلف دزمیجا مشکست آبای بین از جاردن دزمیج بگرم بعد گره سر کامل جی کرد مای حلویه دبی کامل مروف چقاس دزمیجی تازه بکه نو بکه خدای اقواس خیره مرز پرد لبسینه دی دای قرقه کامل جی اداره نکه لاو دبی دستک در به وداره دبی ایش کاری خاده تنه دبی ناوی پیسیا هنده ناوی میشو مولا دا لاچکا زلفه شعره رشتر بیه ناوی اوه هنده قلیره هنده ایش خاده تنه
راض به حشا ترفزی تاش ترى خير دريسنا دا سكتر بدي إيجاد بردا كلام دبي أوي دا جالك باش هنا شيرو كايا بيكانو كايا أمجن رامان هيا لسر دناب چرا وشيداي وتخوضا چه بيجا أو هيا بله مخواست هذي أنكدوتي بينم زمان كلا سباسكم ماموستا سپاس خوش ماموستا سعدي كاش مرة هلبستا كيداني بخوينه كلام كيف خودش کرم بداودا خودش برازی و گلک انسان لما دنهر ناز باورم سلاو ما همیا راهنه کی ما ناز که کی ما ناز نکه سلاو ما گش که هنه مش بوی شر گری داغه هلبست اگ نویسی از خازم وی پیشکشی گله خون بکن كلام كيف بو سرهلدان گلک جاران هبو ریور سروکی وان لا آخا خون دبون خدان ددان ناسکرن چا کردستان ناو آرارات او گری داغه او ناو لیه بچه چاغه هزار نسد سی بو عیسان نوری پاشاور بو شیخزار افندی نچو بو او برخی مالا شیخ باوا بو سروک عشیر ابراهیم حسکی آخه بون چپر وک مریکی در گران خاین خستن هاو زانه بون کرد سستن روما ببخت هوار داخست ین وک خوش یه آلی کار دخواست ورین لما ببن گمان امن برای و مسلمان بون پیشمری ایران خاین هوار هاتن گلگی ماین به دستی مقراوان هات داین وان جهنمه چوه سر خودین اسماعیل خان سمکوی شکاکی اوجی شیردا بو لپرکی اولی کار بو پرگلکی او مرخاص ملتکی جزک دریا ما بون بری ورس بوی خصافی کن گل پرس هیل لسروان بو اویا ترس هات نسر ما بگلکی هرس به تیارا رابون عثمان مینانی بری وک هرجاران بومب گران مرا شاندن چی مهب و هلوه شاندن دیرو که بدن برخون شر گران ام بون سرخون بوی دما توپ و گلا نه قواتا اوان ملا گلک جمع هاتن کشتن لاش بر تیراژ روژه هشتن کردستان نینن زمان تم بمینه اوله بندستان وکم هاتن لوی دنه ام نشوشتن جوی خونه نبرینه ام نافکامه هجی دکشه او خونامه ام بیر ناکن کل درده ها برا بزن و ام بیر ناکن کل درده هان برا بزن و همی جهان ام لسر آخا خون دکن جیان کردستان آخری آزا و جبندستان سعد خوش بم سعد خوش ما مستعدين نقابل كده بحثا هلبستي وكلامه ودن بيجي كل أبا هلبستا ما مستخون دناو هر كلام دن بيجي ماذا درباست نه وسايد يعني قال لك دن بيجي هلبست بكلام قوتيه كلام قوتيه إذا ما بهلبست شيء بيو كري كلام يعني دي شلوه بيا نايكن يعني شلوه نحو جي مالو سابيا بسيكن كلامكم ما مستعد جمال جاوا يعني هلبست پێویستە بناوەڕۆکە خۆشی خورد بە هەم ناوەڕۆکە خورد بە باڵا تەماشەوانە بکشینە هەمژی ئاهەنگێکی خۆش مەقامێکی خۆش لێ وەرە بارکردن و ببە ستران ناوی هەلبەستی ئیجا و چاغی دبە ستران دبە کلام ئەزی هەلبەستە خۆیان و بناوی خەزاڵە چییە باوەکی کورد بخونم جبر كلام زدا آخرين مدام با هفتني درباز كر خزالة چيا از خزالة چيا ما شيرين و رو بخالم نچيروان تبل بي من بقيرين و هوارم لدشتا پر بزام خملا رزو ورزام بوان چاوين رشبلك دلان در رازامه به من وینا نابن خیز ابیندار ناگرن هز نه هلبستوان نه هوزان ایدی پیوان ناکن ریز کفتار لپی من چارن
هر چاروکه هف هارن خراف کرن خملا من هستو خارو هجارم ایرو لسر سنگا من قیلن دریج و توجن بدافو بدافکان خفکان دخوازن من بکجن جوه کمینا دجوار جوه برینا خدار بهزا اوینداران از ببا مرزگار الاب هلبسي ببيع ويبو ماجي خزال دشكلي ولاتي خذا قرتيا او نشيرواني كو كتنا بي خزالي تخازن خزالي بكو جنوجي هركز زانه كو كينن بله ما مستقبل كرم كن پرسێکی شتە هەیەکێکی فەرزان پرسێکی پرسی گوتیە سوالا من جکێکی جەمال گوتی جەمال خەنزۆر گەلۆ مرۆڤ دikare dembêjekî wekî Ebdalê Zeynîkê ra bêje fîlozof an dijî wî dembêjên ku kilamên xwe bi xwe binivîsînin bi xwe dibêjin mirov dikare çi navî li wan bike belê یا فیلۆزۆفیش خۆ ئەوە کو تو di beşekî zanistiyê da tişta herî baş kar bînî nabêjin felsefevan hene helbestvan hene mesela tu ji min pirskî Ehmedê Xanî Feqîyê Teyran evane em bêjin Melayê Cizîrî di heman demê de fîlozofin ji ber ku civak tahlîl kirine bi gorê civakê ramanên xwe anîne cî زمان او رمانên wan em bêjin 500 sal 700 salek didomîne yani teqrîban Ehmedê Xanî 700 sal berê jiyaye lê gotina ku 700 sal berê aniye ziman heger îro ew gotin di nav gel da wek em bêjin nesîhet wek şîret tê bikaranîn ev peyvekî fîlozofîk e Konfüçyüs dibêje fîlozofekî Çînî dibêje dibe bi nezana re hevaltî bike ji ber ku tu tiştekî bidê bi zana re hevaltî bike ji ber ku tu bikarî bi tiştekî jê bigirî lê bi kesê nezanê ku xwe zana hesab dike wan re hevaltî neke ji ber ku ne dixwaze tiştekî bigire ne jî dikare tiştekî bide te anî ev peyvekî wî fîlozofê wî felsefevanê ye ji ber wî wek Cemal Xenzor ji min pirs kir ez dibêjim Ebdalê Zeynîkê fîlozofekî bûye ku di wê demê de em bêjin stran û awazê ku aniye ziman bi awakî xweş bi awakî baş neqişandiye xemilandiye aniye gihandiye heta roja îro الاليه دن مثلا بيجن او دنگ بيجي پشت دو راجي بولا شوبينر اواجي تعقيب كرنا قالك تشتي باش عن زمان بيوستا او كسي قول سر موزيكي هنر دكن كلامات بيجن سترانات بيجن هنا كي تكهف نافي باشا فيلوزوفيك باشا دنگ بيجي بسر اخوة مجاركية بسر اخوة درسكية فيركية تكهف ناف قالوا بچاوه هاتيه قوتني سدم چيه خوشکایی و چیه بیا آوای دست بید تنه به دو کلامو سی کلامو به دو هلبسته و سی هلبسته نه کس کاره به هلبسته نه کس کاره به دنگ بش بروی از کارم به دل راحتی بشم yani همه دمه دا فیلوزوفکی دوار دنگ بشی دا تشت فیلوزوفی کریه ماموستا کلکی فرزان dibêje ew kesê bi xwe stran çêke bi xwe helbest çêke an stran çêke helbest çêk û têke stran bêje yani meroj wan na çi navê li wan bikir wan re bê çi مرۆڤ کارە جوان را بێژە مەسەڵەن بێژن بێنیات بن دەنگبێژ ئەنجی هۆزان یعنی بان ئەوانە بکاربینە بەشی تشتێکی دنیە بەشی هەلبەستانیە تشتێکی دەریە بەشی هەلبەستانیە تشتێکی دنیە مەسەڵەن بێژن میناکە بدەم ئەو مەسەڵ تورکی معسوونی شەریف هەیە نەم چه هەیە
بسدان هلبست بیهنه لی هلبست کریه ستران گوتیه اشخارم ناویجه از شاعرم ناویجه از هلبستوانم yani helbestvari beşeki cüda heye. Herkesi naba dengbêjî. Belê. Ez dikarim şuna bers bidim. Mamoste ji xwe dedî nav helbest ra dema te got ki berê got te got em pir axif min helbest naxwin. Ji xwe helbest axaftine bi deftên ziman û nav jî gotina jî pêra girê dide şîrova wî dike nevaroka wî jî bi dev û din ziman ji xwe tiştê ku hûn dibe cigeh helbest e, na tiştê ku te got cigeh helbest e. Bi rastî helbest e wek helbest nûgerlên din re. Belê, kerem kekekî sadî Sevaviya go, min ji bo vê ez bêjim. Em bêjin beşê müzikî hene. Besê em bêjin stranbêjî heye, temburvanî heye, bilûrvanî heye, neyvanî heye, em bêjin kilanbêjî heye. Heye û çend curayî heye. Hunermendî heye. Hunermendî bi serê xwe navekî xweşik e yani. Kesê ku hunerê de afirîne. Lê çi ecêb e di Kurda da ev tiştê ku me hejmar kesê ku nû dest bi müzîkê kirine ama dîrek çıple didin dibêjin ez dengbêjim. Tamam da tu dengbêjî beşekî cuda ye. Kesê ku stranê dengbêjiyê dibêjin em bêjin bi saeta rûdinê dibêje bi awakî xweş dibêje bi dengekî ku em bêjin bûyî awazê ku tîre ziman hostatîkî jê re lazim e. Tenê bi stranekî dengbêjî tu bêjî tu nabê dengbêj. Navekî xwe bê stranbêj, bê hunermend, bê nizanim çi. Lê mixabînî ew e ku dîrek çıple dest bê wele ez dengbêjim. Yani heta ev neke dibê wele ez jîkirî evdalê Zeynîkê me yani. Berê kerem kir. Belê hevalê me yekî helbestekî nivîsiye û jî helbestekî xwe wek helbest e şîroveyê pêşkêşê mêvanê we dike yani vê helbesta xwe pêşkêşê we her dû mamosta dike û me dike mêvanê xwe dike. Hûn dikarin bixwînin ser ekran yan jî ez bi dev bixwînim? Ya bi rastî nivîs hûrin ez jî ser telefonê tevlê bernamê û me bira temaşevan me biborînin. Yani nivîs berçavkê min jî herhalde ez gere hinekî ew wî hejmera wî zêde bikim, nimera wî zêde bikim. Nivîs jî hûrin nizanim tam naxwînim. Vê xatiye xewna min dunê şevê duhun şev qelem bi gazin da got derd û ev elem derd û ev elem dema dikevim destê we Kurdan her dibe rejim û hesret û derdan hebrê min rûndik nav defterên we dengê min qîr û bo qederên we mandî li jina her çardan şîn û şewitî me ber wan çavan Bi rastî helbestekî nivîsiye belê nivîs jî hûr em zêde ew nakin em ê paş helbestayî bixwînin gelek spas. belê helbest hûr bi rastî dema girim ser ekran baş nayê xwandinê belkî em şaş bixwînin baş nayê xwandinê piştî wî kekê Cemal dikare Malawiya ve kekê Xalit Hatemî ne wisa Xalit belê Mihemed Xalit Hatemî me nivîsiye ez bawarim dûyî weta. belê Gelek spas Malawiya helbesta wî bixwînin dema em ser ekran radikin mezin dibe tê xwandin da baş tê xwandin em ê baş bixwînin. Belê kerem kir mamoste helbesta bi helbesta de here dema me jî dixmayî. Em ji we her yek helbestekî dinê bigirin em werin dawiya bername xwe helbestekî du helbest em ji we bigirin. Kerem kir her yek du hev helbestê xwe ser hev bixwîne em ê werin dawiyê. Ez bixwînim keke Cemal. Du heba tu bixwîne du jî kekê Cemal bixwîne. Ser hev. Belê. Hema ser hev. Kerem kir. Dîsa ji pirtûka zimanê Kurdî ji boî ji vê koçberiya me asmîla miletê me bavê min aniya hatiye Husê Feqî Evdil helbestek nivîsiye navê wî kiriye Sihêra Mezin.
روش باش خوندوان و همو دمان دکم سلاوان حبا دلوان حیزا ملوان بینا گلوان دبم هیویار من ببن گهدار و بکم دیهار رم ببه عیان بوی چه اف زمان مکره دستان ها گرتر دستان کتم چلو بستان خو نکر چوان هسریم بدوان بشو و بروژان گردون کردوژان کتم دعو دوزان لدشت لزوزان دمک زوستان خوشی بزیان من دکر جیان ji hemû ciyan dihatin gelê wan yên jî Kurdistan zimanên dinan nizan bûn wan tenê taybetî zimanê Kurdî xwe jî bi xurtî ku hewa hildidan em heyîrî diman ji wan yekî kal dikşanda xwe bal dîtê pergal Kurdî kire qal derbas bûm mal û hal bi gelekan sal wî re bûm heval pirs dikirine lod wî timê ha digot ûsiv mêzîne ew hindik nîne gelek dem û dewran li tu derûberan heyanî Kurdistan زانیز دبستان تو نبوجوان لی تو پس نمان وان هوا هنده ددان بر خود کتم نه بوی تشکیدن بوی زمان من حشار دکرم چه قاس خشیمم آج بخوانینم یکی بیانی مناکانی لبر مدانی اولاد خانی تو نخزانی یه هاکانی تو رن نزانی و یا قاس پیوین سروی بو مبین ود مروی دین لکر لکولین لیت هلا وقتی را دو امک وقتی را گل دو هف کتن امور در کتن ام چا مسلمان وان برمدان گو نگنگلی نه رزادلی دور تگ نوی ملی چوکی شلی لنگکی کلی جدردار رویم هر دری گریم نبخو سری به پنابری رودا هر بری دل بو کرکری راست هاتم مریا دیت لهر جیا آسیملاتیا های اپیدیمیا وان نخاشیا وان نباشیا گلیم حلیا گش پیدا کتبون اوی ریدا او عیان بو سجنه یوان بو مگلی دا بو پینوز بشکار بو جیه خرابو بمرا شابو بگه کار خبات صبر خیر هاد گود بنفسینه یه جهانینه وان پی حسینه و یکی کتم که یه جی رنفعم که اف چه زمانه بوی که دانه نگوت نامن توجید زانن زیده تر بره او بهم بره جمارا دره راز رزره او پر دلاله جدر و لاله من جی زانه بو اقاس نزان بو و یکو حسیام خدا فبسیام جی خدا سکنیم قد نلپتیم دست من سار بو اف چه بار بو کد ما بندا گود نمندا نسکنه هره لوی بگره خیره نشره وی ده شوپینن وی ده جوپینن او پیوینن فیزی کدون رزی ایوانن دنش خیبه دهاتن من را دگوتن دل من دسوتن قرنه بیستیه که درگه خیره بکه گازی خودی کر لاوایی پر لیکر خدان رحمه من ده شرمه گود از دست بیکم داستان جه چکم ری و ناگرم من را بیه یار جته بو دلال من بلند کر آل خاین خوبون لال دشمن سمه گو بکن کمه بشور بقمه جاره یکمین هر دو بینن که کدو دیتی ما زنده کرتی اف چه زمانه سیر آمزنه هم رکنی جهنگ قندی زمان کردی اوایا یک سپاس اوایا شکر که زمان کردی سر اصفی فقیه دل خاله من درسو هلبست اگه نویسی از رویش پشکشی و بکم فلک خاین قدار نمامی دربک گران ما کردانی حسکری ملت بدلوانی جدرد ولاد سر خدانی شاعر و دنگ بیش باوی کرقیزا شب روش نویسی کرد نبو نازا سر خلب را سیدار جگر خوین ملا جزیری ساغ نبو برین زمان کردی نالی کفگری گوت لجیحانه از نینم مری به دستی شاعر از بو مکانی قد نامش خمل تو زمانی شاعر عفران گوت نپوچه انسان تعزید کفم واده چه هناك قسمته چند خط پاتسقه قالك جي محرومن او جي نرزقه كده او قص وصفه بهاري تايري عسمانه وياني خاري او جي هركان جبن زنارا بس كده زنجيري وقت خملا دارا نالي قيرا دنگلات عسمان گول لخمان راكن بيويست درمان سر و سر شاعر او قص سرگري آلی کار نبو رحله نزوری سپاس کم که سعدی ما مستای کرم که بله سپاس بو البست و هر دو البست خوش بو تا جمال مجی البست کی به ناو کان زاروکاتی من سال 1989 هذا لباجار ازمیری نویسید صد پرتوکا مده به ناو البست آواز کتاب دیگرتیه کان زاروکاتی من کان زاروکاتی من کان بخمی من رش کرن جیان من رش کرن بوم خوارن اگوری هار مجی قریش
dil gemar. Kanê bav û birên min, heval û hogirên min, tev kuştin, yên mane bêwar hîştin. Bûm xwarina gurê har, me jî qirêj dil gemar. Kanê qît û goga min, kanê tevş û loqa min, teresbavan hûr kirin, birînên min kûr kirin. Bûm xwarina gurê har, me jî qirêj dil gemar. Ka deq û qanqola min, heftgevir û hola min, bi pozikên pistalan tev ji holê rakirin. Bûm xwarina gurê har, me jî qirêj dil gemar. Ka di çemda sopa min, ka li ber aş gola min, ne ajne û ne masî, ji dest çû nêçîra min. Bûm xwarina gurê har, me jî qirêj dil gemar. Ka qebqeba kewa min, li bostan hemzêra min, ew çirçirkên xweş awaz, bêwan nayê xewa min. Bûm xwarina gurê har, me jî qirêj dil gemar. Li pêşberê gundê min, xiş nabe tawika min, li çiya û zinaran, wê rojek bê dora min. Bûm xwarina gurê har, me jî qirêj dil gemar. Belej ji bo bîranîna zarokatiyê û tiştê ku zarokatî dest me çêm ser wî nivîsiye. Saata te xweş be. Saeta te jî xweştir, sağ ol bin, her hebin. Saat xweş be mamoste. Sağ ol, gelek spas. Ev jî dîsa helbestekî bi kafiyeyek wek nameyek min ji hevalekî xwe ra nivîsiye ji bo rewşa kesê ku ji welatê xwe derketiye, bi taybetî jî ji bo kesê ku hatine Ewropayê, Almanyayê. Debe ew ê ku di destpêkê de hatin Almanyayê, îja dengbêjî welatê me li ser wan kilam digotin. Ku Almanya ew haye digo işte yani diçûm Almanya bilinciya û nizanim çû keçê Almanya û filan û xweşayî û danin ziman. İja ew ê ku ji Almanyayê vedigeriyan, ewan nedigotin em misal diçin di fabrîqeyê komirê de dixebitin û em xwe zehmetî dibînin û em xwe nizam çi, ew digotin em hemal bi vî kincê xwe çûne û bi vî kincê xwe jî hatine. Menekî rewşa Ewropayê aniye ziman di wirda. Nameyek. Ev ji bo hevalekî min hebû, navî Saîd, Xwedê selametî bide. Me ji bo wî nivîsiyandiye, yani bi xeyalê ku ez ji Saîd re rewşa Ewropayê tînim ziman. Destpêka nameyê de silavên germ ji bo te. Teyrim di qefesê de, li min dişide ode. Bi vê rewşa tevlihev dipirsim li halê te, lê dizanim weke min qet şa nine dilê te. Bawer bike birako tim di bîra min deyî, ev cihê ku ez lê me min qet lê nedî şahî. Loqek nanê bi bandor, jiyan li min kirî gor, welatê wan e bira em li jêrin ew li jor. Li ser xwîna mirovan, karûn li ber wan xizan. Çek û rextên wan li me, xirav kir deşt û zozan. Ger dixwazî bibêjim rewşa gelê me yên vir, xwezî min qet nedîta ew kesên dihatin wir. Yani ew kesê ku dihatin wir min vir dît. Vê yekê ku dibînim bi rastî pir diêşim, tenê ji wan çend mînak ez dixwazim bibêjim. Berê 12 îlonê gelek şoreşger hebûn, di nava vê çerxê de bi piranî wenda bûn. Lê rastiyekî heye hemû neweke hevin, kesên welatparêzin li dû dozê derevin. Tê bîra te dilê min dema dihatin welat,
لبجنوان کنجرد خزیا ما پیدات دنگ بیجا جبونان وان ستران دلان دگوت برتیلا وان شمسیک انجی هنک پلو پوت جبو کچن اوروپا دگوتن کجو پورزر دما تشتک دگوتن تف بزیر و بزبر لی تف جراستی دور جیانا خوش لبر شور دمو دوران بهری تشتک تنه بکن تور آرمانجا من او نینا کو از بیجم خزانن نکچمایا نجی کر لی ام هیج رازانن دما بچی مالکی هر یک بحوالکی زاروک خیلی بابو ده قط ناس ناکن کسکی نه روشباشو نه سلاو هر یک دچن گوشکی ام تبج خواه رازینه دما دوه موکی بخوارن و وخوارن همو آوتی سر هف کنگ جیان بدرده کچو کر لبر نکف گلک تشتن دن هنه حوجن تنه ببیجم هن بویارین که هنه تلین خود گزم ام بخوازن نخوازن لور پشروش تاری سیستم دوه هفتسری مدخواه پاری پاری بکنایی دبیجم جور گلک ده ترسم اف زاروکین من انهور که چوا بپاریزم گرد پرسی روشا من نه دجیم نه مریمه به ایشو آزاره نه کنم نه گریمه کال کما هوالو او جیانا میا خوش از کشبرم تو کشبر چپکم جوه بخت رش دما ام هفت سالی بون دفکرین وک هفته ما تجار خانز نکر جبو فکیین دعوته او شکفتن گنده ما دزاری اج دست ما هلکشینا کرشان وک پعناب بو جبو ما ام ماسیین گولان بون پر جاران ماسیوان لی اب ایرو نکارن لور ببنه میوان جار جاران لبر قفان به هلبست و بستران مدل خواه ود کر جبو کچی دلوان بگوتن و آوازان نکارن بینم زمان لی داخوازا من اوه بهاتا دور و دمان گلی متو وک برا را بوانا وکا شیر آزاد باش بندستان اولات خیر و بر لداویا و نامه سلاف بوتا و مالباته سلاف گرم نشینم بناوه و مالباته زاروکان ماچی دکم سلاف لناس و دوستان گمگمی مدبیجم دمشم بیر راوستان بله اولا که دریش بو از ایویدارم معاجز نکربه لی از نچار عطا من تو تخوش روشن بو. میافر بینم عطا زمان تخوش. صابر عطا خوش رنده رنده صابر عطا خوش صابر بو. گرک سپاس نا از هیویدارم و اون کیف خوش بو اون هر دو ماموسته نزانم دما ما تیرا وکر نکر باور ناکم دمش خود تیر نکر دم تیرا و ناکه زانم دم تیرا و ناکه برابر من روزا اكيدن ما اكيدن براستی یعنی دست من و جوا نابه براستی یعنی هر گوتنه کیوه مرد کار خود کدا ببینه ده هر درده مرو خود ببینه هر گوتنه کی کسی کی جبو هر کسی درواز نابه یعنی هر کس کاره خودت دا ببینه درکی دا ببینه بله بله وان هلبسته ودا شورشکش کار خودت دا ببینن ولات پاریز کار خودت دا جکی دا ببینن آغا کار خود جکی دا ببینن evindar, jinekî, keçekî, xortekî, evînî dikare xwe cikî da bibînin. Herkes kare xwe derekî da bibînin. Em spas dikin. Ji bo we Peki var zê axirê da helbesteke evîniyê bêjim em ê wê va ek bikin ha ez kerem kir. Wallahi destê min ji we nabe. bêjim em ê paşê xelas bin. Kerem kir. Min ji bo evîniyê kekê Cemal nivîsiye ew jî ji
ولات کو درکتن وان چون وانا هر ابکی دار نویسیه که جمال هر تشت کریا ورادا هر تشت زارت یا خو ابکا خو گش کریا ورادا مجن ج حس کردن هلبسته چه کریا از خازم اویجی پیشکشی گله خون بکم یکی رمضان هات هچکا رمضان زیا اویج هلبسته کوی های اویج خازه پیشکشی گله خون بکه كلام كرمضان هجا خيراتي رمضان كلام كبار برا رمضان پیشی بیجه پاشی از بیجم ازی نوی ته نسا خدا بیر بله که جمال رمضان هجا كلام كم تزدن بیجه رم بیجه Ramazan bu aşkatlar, doktorani avdamlar, Şaban axun çün paygılar, daha denge van bu. Ramazan bu korezya, dayıp basra afaçı, ayra bektizak asya, aşkatlar bağıdı. Ramazanın persedey, ayra bemjürey, xanç rinkir asya dalol, bu alişan mılkel. Ramazan ima Mısır ki, şarat ke novum karki, Ahmet sen bav kalite, avlay savub bukhol. Ravşan gulize ravun khati, وفا وساله دل شد رمضان را آپارسلان لیلا احمد خوش کبرا رمضانم چخواز برگی بای کردستان تیجی شد دشمه منظور در سر کاپوت آزاکی اوا سپاس رمضان ما رمضان تو بيجي رمضان عمري تدريج به زيارك خوش بوتات خازم رمضان جان صابر سپاس که جمال بس باش صابر از هلبستا اوینیه یکی مگوتیه از چه کریه من هی کتا جی نکریه از خازم پیشکشی گلی خون بکم من هی یو که داشی نگوتیه فیسبوک داش من نگوتیه لیورا داد خازم پیشکشی بکم کرم که دخونه دا من دی خیزک هاد گوه من ناو عزیزک از حشار بوم خواشرین مکس ندی دل بو برین من جعبه خردوه ببینم از ناوه و جهلینم مچاوا کر نهاد خوام درباز ندبو اوا شوام سروی خونه از بوم بنگی اوا یکام مکردنگی بنج زرا و ناوا تنگی او اسمر ابوی رنگی جغرش آمد چاوا کر حشو سودم تعمدا کر شب و رجا کتم افکرا از نزانم چاپ کرا صورت سورا بم بخالی دست کرم افچه حالی دلم کریه پردا سازه جعش خاطر دل رانازه وره رحمه لوی دلی دلا نمان پرسو گلی جعش قاطع دل برینداره طاقت تن به ستاره جار که دجی ورا خونام سوا بوی بوی مدرمان تنا کویج سر زارم تنه بوی اوا کارم ساعت خوش به ماموستا هر هبی بجین ساعت تخش صابر بله گوتنه تی داویه تشتی داویه هر داویه تو بیجه جگل مرا جملت خود چه بیجه کلام که قزاقستانی و لأوروبا والولايات الكردستانية كاد تشد بجمرة قلت لي داوية أزيبهم ج باجار جوالات قزاقستان ج شهر آلماتای سلاو ما همو کرد مرا لکردستان را یا اروپا را سلاو ما همی راهیه برا اف کرونا ویروس شیجناوا تمامی جهان داره جماعت در سربستی دا ای ولات مراج سرکفتن از دخوازم ای تماشاوان ما که کو ام گودار کرن صلاح و حرمت ما گشکاره هایه اجی صلاح و نبکی خون منت داریا خود دکم که جمال ام بوارا درکتن ما بوارا هلبسته خون گوتن وجی گوتن مجی گوتن که بار سپاسیا مجی و هایه و هم کرنه میوان خوندا هم گلک جوا رازی نه خودش جوا رازی و هر که کجا را کردن خود قسمت بکه امیدی سبب نه میوان و دا امیدی سهل بسته خونه کو تازه هنه ام پیشکشی وکن ام سلاو خون لو مالبت آواد کن ساغون سلامت ون گلک جوا ام رازی نه سپاسیا ما و هایه گلک سپاس کن که سعدی یوسف گلک سپاس کن ام یه سرفناز کو مکسی کی وقت سعدی یوسف مگتی سر برنامه دنبشتی به از سرفنازم و سربلندم کوم کسی که وقت ناس کریه از که خوشم گلک سپاس کن جبویت مالبات تا رمضان و تب لیلا چاورش و آسر دلال سپاس بوی و مالبات تا هم بمین خوشی دا گلک سپاس کن سپاس گلک جوار رازی نه
بله جمال کرم کرد از داویا برنامه دا جرکی دن سپاسی خواه پیشکش دنگبش تیوی و تدکم هر وها کسی کلمه تماشات کن همویان جدل و جال سلاف دکم دجیان آن دا سرکفترید خوازم ام هیوی دارن مدامه کی کرد بجی دمه کی باش پاورا درباز کریه و اگر شاشتی کی بهش چیوی به املی برن خواهد خوازن بمینن خیر و خوشی دا شو دما بمین خوش خاطری و ما مستمج گلک سپاس کن تبو میوان ما تم نشکاندن سرسر من سر چاو مناطیه بمن خیر خوشی دا دم به باش نابری دا برز سعدی و مالبات تاوی سلاوی گرب جبا واجه دشینم به ناسین آویجی از کیف خوش بو مال آوی آمامه گلک سپاس کن بله بله گلک قدران عزیز میوان هجا ام هیوی دارن هیوی دکمون کیف خوش بو مدو حف ما مستي خو هلبستان خو گرتن شب ام نشکانن هاتن سر برنامه دنبش تیوی ام سرناوی دنبش تیوی سپاسی آوان دیکن خیر هاتن سر سر من سر چاوی ما هاتن بخیر بچون بله گلک قدران عزیز گلک پیام هاتن هنک پیام مشروبه کر هنکی وانجی ما پیرا نگی هنده ام شروبه بکن که ماسکی مجید چی ببل سر اکرانه ام لیبرون اخوا و یک و یک تخوازن از دبیجم ببنی خیر خوشی دا شب واشوارا بیداریم